nami manina siya, actually, no? Kaya nakita ko, bilang ako man bino, I've been a local chief executive. Kung damo ka nga plano, mas ma-implement mo siya. Maayo. Okay, sa subong nga 3 years, no? Especially with our election system now. Usually, sina ang example, bino, ikaw, isa ka politiko, first year mo, katuon ka pala. Second year mo, implementation mo. Third year, subong, temprano po, eleksyon yung sa aton. So, during the time, October pa lang, actually even before that, iba, nagaplano na sa ukod nila. October pa lang, sako na tanan for election eh. Biska ng election, the next year pa. So, basically, you're almost losing 1 year of your 3 term just for election. Hindi taman manigar, iba naman yung hagin, nga mataog sa election. And tendency is some will kind of inablang focus bala. No? So, namin, mantana ko ma-extend ina nga term nga ang programa nila, ang achieve po, ang programa nila ma-implemented nila. No? So, kung 5 years mo na siya, let's say 1 year, gatuon siya, second, third, fourth year niya, ang programa implemented sa maayo. And he has the time, or she has the time to correct it pa within the 3 years kung may difference siya man ako na. And then, half year or a year after ang election. So I'm amenable to that, pero I'm just hoping it will be a good leader to being elected there. Kay ano man kung pigado mananda ang politiko nga ma-elect, problema naman na sa LGU, problema man na sa barangay. So tigaling, it's also the people's responsibility to elect a good leader para sa 5 years na maayo man ang leader na ma-elect.